از تقدیمات شهلا سیف‌الدین‌آوا. بعضی وقتا یک حرفای در قلب است که گفتنی نیستند. در اصل اینها حرف نیستند بلکه دردند و بهتر است که گاهی بعضی از دردها ناگفته بمانند. ترانه بخشیده می شود از نام دختره به دوست پسرش شهرام. یک چیز را در خاطر دارید: در زندگی به سخن کسی باور نکنید، حتی اگر قسم خورد هم، زیرا در این دنیا هیچ کس وفادار نیست. هیچ کس به قول و قسم خود نمی ایستد. فراموش نکنید که هیچ چیز و هیچ کس ماندنی نیستند. ولی بعضا انسان ها در زندگیمون آنقدر نقش می بازند که حتی خویش رو فراموش میکنیم و او رو کل زندگیمون می سازیم، بیخبر از اون که یک روز ناگهان ما رو آنگونه ترک میکند که با کل خاطره هایش در نیمه ره زندگی تنها و حیران میمانیم و از دور ایستاده چگونگی حال ما رو دیده لذت میبرند. یک روز یک دختر با دل خونچکان خود قصه سرنوشتش رو برام گفت. خیلی علم داشت، خیلی غم و غصه داشت. معلوم بود که از باوری کردن به نفر خیلی پشیمان بود، حتی خیلی. در دوران دانشجویی با یک پسر شناس شدم. انیخترش با یک همکورسم. همین گونه شروع کرد این قصه نیمه تمام خود را. ما یک دیگر را خیلی دوست می داشتیم. 2 سال با هم گپ زدیم. بالاخره روز 8 مارس آن جوان مادرش را به خواستگاری فرستاد و با همین مرافاتحه کرد. بعداً من با همراهی پدرم به روسیه رفتم و او نیز برای کار کردن به آنجا رفت تا بعدی بازگشت توی شویم گفته. ولی او در دیگر شهر و من دیگر شهر بودم. اما با بعضی سبب‌ها من به وطن آمدن نتوانستم. وقتی پدر و مادرش به خانه آمدن همش را فهماندیم، ولی بعد این آهسته آهسته رفتارهای او دیگر شدن گرفت. با وجود این من که خیلی دوستش می داشتم همه رفتارهایش را تحمل می کردم. خیلی احترامش می کردم. خیلی دوستش می داشتم. همیشه به هر سخنی که می گفت خاموش می ایستادم. با وجود آنی که سبک بود هر سخن بدش را ناشنیده می گرفتم. قهر دارد، عصبی است، آرام می شود گفته به همش صبر کردم. ولی بالاخره با گفتن حقارت و سخنهای قبیح گذشت که این دفعه کاسه صبرم لبریز شد و نزد مادرم گریستم و گفتم طول 1 سال می شود که با من چنین معامله می کند. مادرم همچون کلانتر برایش زنگ زد و گفت ما تو را انسانی با عقل گفته دختر دادیم و با همین گوشی را خاموش کرد. از بین 2 هفته گذشت. ناخست مادر پسر با مادرم زنگ زد و گفت پسرم میخواهد فاتحه را گردانیم، اما سببش را نگفت. با دخترت باشد بخت سفید خواهانم. با همین زندگی تیره و تار من شروع شد. هم مادرم شکست، هم من شکستم، زیرا همگی از این حادثه با خبر بودند. من باشم 3 سال حیاتم را به انتظار او گذراندم. از همه روی گرداندم و او را انتخاب کردم. با همه جنجال شدم به خاطر او. با همه سختی ها تحمل کردم با مقصد یک جا شدم با او. و او باشد در 1 دقیقه همش را برباد داد. هنوز باورم ناامد. به خاطر دوست داشتنم نقاب بیناموسی را در رویم کشیدم و براش زنگ زدم. گفتمش باری فکر این همه مدت یک جا بودنمون را نکردی؟ فکری در میان دوست و دشمن سرخم شدنی مرا نکردی؟ اما به حالم پیسخند میزد. گفت همش را خودت کردی. اپا جان آخر من چی کردم؟
мегӯяд ин духтар. ман ҳанӯз бо ӯ оиладор нашуда 1 сол ҳамаи рафтору суханҳои қабеҳашро таҳаммул кардам. 1 сол сархам кардам. 1 сол чизе нагуфтам. аммо бори сараш хам намешуд то аз модарам ҳадди ақал 1 бор бахшиш бипурсад. фикр мекунам ин барояш 1 баҳона буд, зеро он қад коре набуд ки кор то ба ҷудогӣ расад. холас баром хушбахтиро хосту бо ҳамин гӯширо дар оям хомӯш кард. он шаб то саҳар хобам набурд. нафасам гаҳе мегирифту гӯлоямро гӯё касе фишор медод. ёди гузашта оромам нагузошту бозам барош паёмак кардам ки биё якҷо шавем гуфта. ҳама хато мекунад. аз модарам бахшиш мепурсидӣ чӣ мекард? аммо ҳар чӣ ки дар гузашта буд гузашт, гуфта баром посух навишт. аммо ҳама роҳи зиндагии худро меёбад, гуфтам. ҷои туро амиқ аст ки яке мегирад. аммо яқин бидон ки ҷои маро ҳеҷ кас гирифта наметавонад. чун ту аз ман рафтӣ, на ман асту. ва бо ҳамин ман ҳам худоҳофизӣ кардам. новбаста аз оне ки ба осонӣ маро аз даст дод, маро нимараҳ кард, маро шикаст, беқадриям кард. новбаста аз ҳамаи инҳо ҳамеша метарсам. аз оне ки яке вориди зиндагиаш мешавад ки хеле беэҳтиромияш мекунад. ҳамеша хатои ман ин буд ки сидқан дӯсташ доштаму бовараш кардам. аммо хатои ӯ ин буд ки инро нодида гирифт. азизам, эй кош ҳеҷ вақт вориди зиндагиам намешудиву намешинохтамат. то имрӯз аз набуданат дар оташи дард намесӯхтам. вале он рӯзе қадрамро медонӣ ки ман дигар пайдо нестам. пас ҳамеша хуш бош, хуш бош. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳлу Сайфиддинова аз тақдимоти Шаҳлу Сайфиддинова. ман туро барои 1 умр мехоҳам, аммо 1 умр барои бо ту будан кам аст. тарона бахшида мешавад аз номи Азиза ба ишқу зиндагиаш Салмон. мегӯянд дар дунё нест нафаре ки бори ошиқ нашуда бошад ва ин қонуни зиндагӣ аст ки ошиқон бо ҳам намерасанд. ошиқ ки шудӣ бояд ба тамоми сахтиҳои дар пеш истодааш омода бошӣ. аммо ман фикр мекардам ба муродам мерасам, мегӯяд Азиза. Азиза нафаре ки ошиқ асту вале аз ишқи худ дур аст. дарунаш пур аз дарду ғаму ғусса аст. як рӯз гирён саргузашти худро баром қисса кард. аз ишқи чанд солаи худ нисбати Салмон номҷавоне сухан гуфт. аз ҳарфҳояш маълум буд ки ӯро хеле дӯст медошт. зеро вақте аз дурияш ҳарф мезад ашкҳояшро дошта наметавонист. ман як рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо писаре бо номи Салмон шинос шудам. ҳамин гуна шурӯъ кард Азиза ва оҳиста оҳиста мо ҳамдигарро дӯст доштем. ҳатто он гуна ки бидуни ҳам вуҷуд доштани мо амри маҳол буд. хеле хушбахт будам, чун нафареро канори худ доштам ки кулли дунёву зиндагиам ӯ буд. тамоми ғаму ғуссаҳои зиндагӣ канори ӯ дар чашмам намудор набуд. ояндаи худро танҳо бо ӯ дидан мехостаму халос. шояд ҳамин ишқи барзиёдии ман буд ки тақдир нахост мо бо ҳам якҷо шавем. агарчи ошиқи ҳам будем, агарчи якдигарро хеле дӯст медоштем, вале мутаассифона хонаводаи ман ба ин зид баромаданд ва бо ҳамин мо баъди 3 соли ошноӣ аз
ҳам ҷудо шудем. бароям сахт буд тарк кардани нафаре ки хушбахтиям аз буданаш вобаста буд, тарк кардани нафаре ки лабхандҳоям аз дидану эҳсос кардани ӯ буд, тарк кардани нафаре ки як нимаи қалбам буд. хеле сахт буд. мо рӯзҳои ҳам худо ҳам сахтро пушти сар кардем то бо ҳам бирасем. чӣ мушкилиҳоеро ки нагузарондем. вале афсӯс ки тақдир набудааст. мегӯям паррандае ки моли ту нест, агар дар қафаси тиллоӣ нигоҳаш ки дорӣ, вале боз ҳам меравад. ба тақдири мо низ чунин будааст. маълум ки мо барои ҳам офарида нашудаем. ҳар чӣ ки худо хост ҳамон мешавад. салмон азизам, бубин, 1 сол мешавад ки ман аз ту дурам. медонам аз ман қаҳрӣ, аз ман ранҷидаӣ ва шоядам фикр кунӣ ки фаромӯшат кардаму дӯстат намедорам. вале на, ин гуна нест. ман ҳанӯзам ҳамонам ки пеш дӯстат медоштам. ин муҳаббат барзиёд шуд аз дуриято кам не. ту чӣ донӣ ки ман аз набуданат чӣ ҳоле дорам? медонам бо ҳарфи хонаводаам кардаму аз ту рӯй гардондам, чӯ дигар илоҷе надоштам, чӯ ман духтар будам ва ҳаққи интихоб карданро надоштам. вале бовар кун, аз ин хеле пушаймонам ки чаро аз ту ба ин осонӣ даст кашидам. азизам, маро бубахш барои ҳамааш, барои дар қалбат эҳсоси худро бедор кардану баъдан онро шикастанам. маро бубахш лутфан. вале фаромӯш накун, ту ягона нафаре будӣ ки дӯстат медоштаму канорат худро хубу хушбахт эҳсос мекардам. ҳиссиёти ишқ фаромӯш нашуда нест азизам. пас бидон, ман ҳеҷ гоҳ ва ҳеҷ вақт фаромӯшат намекунам. бо рафтана тӯли 1 сол мешавад дунёям тангу тор аст. орзу ва хушбахтии дигар дар ман нест. медонам хато аз ман буд, вале роҳу чораи надоштам дигар. маро бубахш лутфан. вақте ҳастӣ бидон, гӯшаи дунё як нафаре ҳаст ки ба хотири ту зиндагӣ дораду дӯстат медорад. салмон азизам, бароям хеле азизӣ ва хеле дӯстат медорам. фаромӯш накун. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар партали Шаҳло Сайфиддинова